Psalms 143, and we shall be reading from verses number 8, verse number 8 down to verse number 12. Psalms 143, rugyente isalatan, ayam, ani po di verse number 1. Psalms 143 from verses 1 down to verse number 12 responsibly. The Bible says, "Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. In thy faithfulness, answer me, and in thy righteousness." For the enemy hath persecuted my soul. He hath smitten my life down to the ground. He hath made me to dwell in darkness as those that have been long dead. I remember the days of old. I meditate on all thy works. I muse on the work of thy hands. Hear me speedily, O Lord. My spirit faileth. Hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Deliver me, O Lord, from mine enemies. I flee unto thee to hide me. Quicken me, O Lord, for thy name's sake, for thy righteousness' sake, bring my soul out of trouble. And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul, for I am thy servant. Help us today, Lord, in this dry and thirsty land, troubled world. People are living in fear, despair, and discouragement. I pray nga iti dayting agundaway, masukalan mi, dagiti pagayatam, iti panagbiagbi. Thank you, Lord, for thy word. The prayer of the psalmist is the desire, iti puso mi iti dayting abigat, teach me to do thy will, O Lord. Bless your people in Jesus' name. Amen. You may be seated. The title of our Sunday school lesson this morning is, Lord, teach me to do thy will. Teach me to do thy will. Adu digiti banag nga mabalinte nga masursuro bayat iti panagbiag tayo iti dayti agdama nga lubong. And whether good or bad, digiti nga teachings will either lead us to be prosperous wenno isu ti mangikalang dagiti panagbiag tayo. Amen. That is why it is very important that our young people would learn the Word of God, because iso ti mangiturong ken mangitunda ti biagda iti nasaysayaat nga estado ken kasasaad ti panagbiag. So, depende no anya digiti masursuro maya. We have teachers in our church as members, and they teach subjects. Kat digiti nga maisurusuro nga subjects would greatly help these students as they go higher in their education and to become competitive, to be able to meet the world's criteria. Because it is very important to meet the criteria of the world. Hanggamot ma-accept trabaho no awang credentials mo, right? So you have to meet the criteria of the world. But you know what? As God's people, ador di kanayon nga define tayo what is the difference between a job and a work. Diba? Job is what you are paid to do. Work is what you are called to do. Jay job iso day baybayadan ti trabahom ken ka. If you're working in a company or in the government, the job is paying you to do it. The company is paying you to do that job. But work is what you are called to do as a Christian. So duwa ka kabsat deti role tayo iti rabaw iti daga. We have a job to do, so di mabayadan tayo. We have a work to do, and that is the will of God. So this morning, I'd like to talk to you about the work. What is the will of God? What does God call us to do? We are instruments. Amen? Ano ka na sound ti instrument? Maaramat. You know, you and I are God's instruments of His love, of His word, of His grace. So, no may panggap ti panangamuti pagayatan iti apo kakabsat, there are basically four instruments that God can use or God uses. Tapno maipakita na kada tayo dagiti pagayatan na, Lord, teach me to do thy will.
That is our prayer and desire. First of all, the scriptures. The scriptures. Dagiti sasaw iti Apo. Amen? You cannot learn hamumam mo iti pagayadan ti Apo by reading the newspaper or by watching the television or by just scrolling sa Facebook. No, hanga di jay ti way ken wagas nga mamammo tayo dagiti kayat ti Apo nga aramidon tayo, but by the scriptures. Okay? Dagiti sasaw iti Apo. In fact, the Bible says that God had given unto us everything that pertain unto life and godliness. Amen? So, learn the scriptures. Do you have a Bible? Okay? Available di kita Ilocano tayo yung kakabsat. Ha? No, the 250 pesos yon, mabalin yun ti mangala ti Bible. Ilocano. 500 dapat. But we are giving it 50%. May mga nagbigay ng blessing para sa pagbili natin ng Bibles. Ilocano. Tinignay ti Apo ida. They are not even members of our church. Na-save lang sila sa live stream ministry natin. Kaya nangagdadiyan announce ko that we want to have Ilocano Bibles for our members. So nag-respond. We have 2 who responded na magbigay para sa Ilocano Bible. But since iti inibatak nga commitment, if you remember my announcement, is 50%. So, naman pa the Bibles can purchase about 40, DJ na itod nga blessing, but with 50%, we can buy 80 Bibles. So, no, the 250 yung kakabsat, aguni kayon, di kita nagala, i-men's meeting, kuwabayadan nyo itan, ha? 250 pesos. Because it will greatly help you. Dahiti sa uti Apo, ti kangrunaan, ken isolaeng ti kasayaatan, nga pagsakduan tayo kakabsat, dagiti adal maipapan ti panagbiag. It's the Word of God. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So we learn ti pagayatan ti Apo through the Scripture. Secondly, the Spirit of God. The Spirit of God. Idinawat mo ni Apo Jesus as your personal Savior, ti Diyos ket inbaon na nga agtaeng di tabiyag mo, iti Spirit na. What a blessing. Kat dayti Spirit ti Apo, iso dayto iti presence ni Apo Diyos iti biyag tayo. Are you not glad that God is present with you? Nga ti presensya na king kakabsat kat very personal. He did not send an angel to watch over you. He did not send He did not He is not just watching over you up there in heaven or from a distance. Ngem ti Apo kat adaking ka. You see that? We are sealed by the Holy Spirit of promise. Kat dating Holy Spirit ti Apo, timang tulong kada tayo nga mga miris, mangawat, dagiti sasaw ti Apo. Thirdly, that God uses to give to us His will is the shepherds. The shepherds. Dagiti mangidaldalan, mangiwanwan, kadagiti karnero, kadagiti sasao iti Apo. Praise God. Amuyo kadi nga digito'y shepherds, uno pastors, nga inayaban ti Apo nga mangiwanwan, ket they are called by God. They have not been sent by the government. They were not appointed by the president. They were called by God. Da kami nga inayaban ti Apo, da kami nga mangiwanwan, kadagiti karnero, kadakay nga karnero, kadagiti sasaw ti Apo, saan nga naggapu ti government, ti authority mi. No man pa'y, for the sake of legal papers, the government has to give us the authority to officiate a wedding. At ano awan ti iti gobyerno nga legal grounds for us to officiate wedding, kat kinasarda ka, kami mabalik i-submit de pinirmaam NSO. So wala kang legal marriage certificate na pwedeng kunin sa NSO. But in our capacity to teach the Word of God, to preach, that is sa utiyapo, naggapo ka na po Diyos, dahito'y kakabsat na calling. And the Lord uses the pastors and the shepherds to teach the Word of God. Not only that, but the spiritual men. The spiritual men. Sinigiti spiritual men.
dagiti nabaybayag, more experienced, more matured, iti church, nga napanagnakandan dagiti sasaw ti Apo, subok ng panahon at subok ng Panginoon. Time has tested them, and they have been tested and proven by the Lord, nga ti panagbiag da kakabsat, nagtalinaed nga napudno iti Apo. So isuda ti mabalin nga makaiwanwan, makiguide kada tayo kakabsat, makaiguide, for us to know the will of God. So ngano kada kay nga young people, young professionals, you can approach more matured men in the church. Nang nangruna ng mga rugrugi kay pelang iti career life as a Christian. It's easy to start the career life if you are not a Christian because all you need is a credential. But as a Christian, as a child of God, ada digiti bambanag nga masapol nga maawatam, kasano ka nga takder iti pamatim, kasano nga i-share iti pamatim. Diba? How do you refuse no da digiti ipaaramid dagang ka nga contrary to the word of God? So you've got to seek the help, the advice and counsel of more matured people in the church that they have been there. Napadasan dan digiti nga karit iti pamati di panagserbi ti Apo. So we can know the will of God through the scriptures, the Spirit of God, the shepherd, and the spiritual men of God. Now, what I'm going to do, kada iti lesson tayo kakabsat, Lord, teach me to do thy will, is this. I will show to you, pakita kada kayo kakabsat, ti upat nga aspect ti biyag tayo as a Christian. Upat nga roles. Are you with me? Upat nga aspeto ti biyag mo akas Kristiyano, and in these four aspects of your life as a Christian, diyan mo nga dawaten ti Apo iti wisdom nga mga mo iti pagayatan na ken ka. For example, number 1. Okay? Number 1, that you need to pray. You need to ask from God. Number 1, teach me how to be your good son. Teach me how to be your good son. Amo yung amin dati discussion nga, Lord, I want to know your will is very general. Let us make it specific. Pagbalinan tayo nga specific. Are you listening? So this morning, first of all, ti kararag tayo ti Apo, kat ana, Apo, isuro na ngagbalin nga nasaya at nga anak mo. Because whoever you are, maybe you're a mother, nanang ka, may sakang ama, you are a student, you are working as an employee, career person ka, the first question that I need to ask you today is this, anak nakakaditi Apo. Damagaman ta kaabay mo, anak nakakaditi Apo. Okay. Ti sumarunong ka sa ludsudag ita. Kumusta ka nga kas anak ti Apo? Kumusta ka nga kas may sa anak ti Apo? Deta kakabsat ti next question. Number 3, si kakadikot na sayaat nga anak ti Apo. Because importante kada tayo nga issue deti pagiging anak ng Diyos. Di nga min? That is why we are here. Now, in John chapter 1 verse 12, John chapter 1 verse number 12. Okay? Kat dawatek man nga agbasa ni Brother Carlo, kat pigpig sana. John chapter 1 verse number 12. John chapter 1 verse 12, but as many as received him, gave him power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Okay? Sino tinaykan iti karbengan ken kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios? Dagijay nasingpet, dagijay religyoso, dagijay nagtungpal ti bilbilin ti Apo. Sinuda tinaikan iti karbengan nga agbaling anak ti Apo, according to the verse, dagijay imawat kengkuana. Now, inawat mo ka din ni Apo Jesus nga kasman nubot ken mangisalakan mo. Therefore, you are a child of God. Now, nung may papanti pa nagbiag tayo, nang rugi tayo kakabsat, haan nga idinayanak tayo.
no diket idinayanak tayo anabalbaliwan. Your life as a child of God did not begin from the moment you were born. Not even from the moment you were baptized. You remember, idiubing kayo, kakabsat, from your former faith, binunyagan da ka. Ket kunadaken ka, welcome to the Christian world. Happy christening. I want to tell you today, nga the Christian life mo, saan nga nang rugi, idinabunyagan ka. Nang rugi, idiinawat mo ni Apo Jesus. So, idiinawat mo ni Apo Jesus, your life entered into a new normal. Akala nyo, ngayon lang nakakaranas ang Christian ng new normal. Hindi po. New normal as far as physical world is concerned. But when it comes to your life, everything about you, your present today, kundi masakbayam, it's a new normal. Dati, kasta ka dati new normal itagat, hantay mo't dating agisusuot ti mask, face shield. Hangka pa'y makastrikta Robinsonan nga hangka naka-face shield. Pati J. Wilcon, handa ka pastragan nga awan face shield. Amen? Darating ang time dito, hindi natin papapasukin ng walang face. Basta may shield. Di ba? But that is new normal and we have to adapt ourselves to the new normal. So, idiinawat mo ni Apo Jesus the moment you were saved. You became a child of God. This should be your prayer, Lord, help me to live the new normal. What do you mean, Pastor? What is your will for me as your son? Apo, anat kayat mo kanyak kas may nga anak mo. Teach me how to be your good son. So, when you pray, Apo, isurunak ti pagayatam. Digito iti specific nga prayers mo. Kas may nga anak mo, Lord, ana iti require mo kanyak. What do you expect from me? What are your instructions from me? Because, kakabsat, urayan at papanamkat, dito pagiging anak mo ni Apo Diyos, apay Sunday kad nga anak na kati Apo. Sino kada kayo timbang ipagarop, nga Sunday lang nga anak na kati Apo? At daga di kakabsat? Haan, di nga mi? Ngem di kiti daduma kada tayo kat kasla Domingo lang ti pa nagbalin na nga anak ti Apo. Tatuno Lunes kakabsat ka, tegay kayat na mo ti ubraan na. Martes, tay malatakay kayat na, di ba? Merkules. Oh, ano nga klaseng anak na kati Apo? I encourage you today, live the new normal. Okay? O, so nakita yung kakabsat, you are a child of God, inawat mo ni Apo Jesucristo, walk according to His will, kas may isang anak ti Apo. And then, in Proverbs chapter 4, okay? Proverbs chapter number 4, verse 20 to 27. Proverbs chapter 4, verses 20 to 27. The Bible says, anak ko, indengam dagiti saok. Anat napintas nga kababalin kano ti maysa nga anak. Answer, what is the good characteristic of a son, of a child? Attention. Attention. Attend to my words. Anapay, incline thine ear unto my sayings. Di Ilocano ko na indengam. Okay? Indengam dagiti saok, iya lingag mo, talapayag mo, kadagiti panagsaok. Di kapaluspusan ida nga pumanaw kadagita matam, salimet metam ida iti tenga tapusom, ta isuda iti biyag kadagiti makasarak kadakwada, ken salunat iti amin nga lasagda. What a blessing. Digiti gayam sao nga itid ti Apo, whether digitoy ket paglintegan, pagalagadan, ken paganurutan, wenno kari comfort ken namin pay. Isuda gayam ti mangitunda ken ka iti nasalunat ken naduras nga panagbiag kas maysa nga anak iti Apo. So therefore, as a child of God,
What is our first responsibility? Namnamaan ti Apo keng ka, nga basaem dagiti sasauna. Nga dinggem ti panakaikasaba dagiti sasauna. Ammom no awan makitam yan tapusom nga tarigagay nga agbasa ti Biblia, ken umay agdengeg ti sao ti Apo, bakahan nakaanak ti Apo. Bakahan nakaanak ti Apo. Abay pastor nga nakunam di jay. 1 Peter chapter 2 verse number 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. Okay? Anak ko na tinasantuan nga surat. Basic, di gito yung lesson. Saya? Kas ubing akay yanak. Okay? Tarigagayan nyo ti awan lalaok na gatas. Ti sao. Anak ano di gatas tayo? Ti sao. Tapno dumakkel kayo, gapo kenkwana. So, every son of God, every child of God, has a natural craving, longing, appetite, desire, kadagiti sa utiyapo, takayat nati dumakkel, rumangay, ag-grow, ag-matured, iti pamati, babaan ka dagiti sasao iti yapo. That is a child of God. Kat once nga daytoy iti inkaso tayo kan impamahisa tayo kakabsat, daytoy iti mangbalbaliw iti biyag tayo. It will change your life. Nga daytoy nga panang balbaliw na iti biyag tayo kakabsat is not for bad but for the better. And for the best that you could become. Dagiti sasao iti yapo. You see that? That is why we need to read the Word of God. Proverbs chapter 23 verse 26. Proverbs chapter 23 verse number 26. The Bible says, "My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways." Anakanot na pintas nga kagagalad ti maysa nga anak. Observation, observer. Anat obserbaron na kakabsat. Tibiyag dagiti unbelievers. Awana, no dikit kitam kat dagiti biyag, dagiti han na mamati ka na po, Diyos kat ma-discourage ka lang ha. Anakanot obserbaron na kakabsat. Oh, my ways. Kaninong ways? God's ways. Anak ka na sa unti ways. Dagiti wagas ko, dagiti dalan ko. So, you must be a good observer of the ways of God. Kuna ni Psalmist David, show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. The best ways, ti kasayaatan nga prinsipyo, wagas ken filosofiya ti panagbiag, ket aggapo iti yapo. So nakita yung kakabsat, basically, hang ka nasayaat nga anak ti Apo, tapno baling ka nga nasayaat nga anak ti Apo, daytoy kakabsat iti pagbiagam. The Word of God. So ti saludsod puking ka iti dayti nga bigat. Kada iti kabayag mon nga makigimgimong ken kasmay sang anak ti Apo. Anadan dagiti banag nga binalbaliwan ti Apo ken ka. Ket anya pay dagiti banag nga masapol a mabalbaliwan ken ka. Hamo ko na nga, lifetime deti nga ugali kon sa hamo kong kuna. Hamo kong kuna nga, lifetime deti nga bisyo kon, haan. Kas may sa nga anak ti Apo. It's not about, di ta kapilyayo kami, nag-do rules and regulations. It's not about being a member of the church. Panunutem, anak na ka iti Apo. Kat paset deta pa naging anak mo ti Apo, ti panagbali mo nga nasayat nga membro ti church at anak na ka ti Apo. In fact, ditoy, saan ka agbalin nga nasaya at nga miyembro, no saan na ka nga anak ti Apo. Agbalin ka pa, orito ti pamilya, agbalin ka nga nasaya at nga kamang ti pamilya, no nasaya at ka nga anak ti Apo. Agbalin ka nga nasaya at kamang iti anyaman na pagubraan, no nasaya at ka nga anak ti Apo. It's becoming a good son of God. That makes you an excellent world-class Christian. Kausam dito, world-class ka kabsat? World-class Christian ka mo lang? Uno local.
No ko masikagat motor nga Kristiyano, ana klase ka? Honda, Rusi, Euro? What kind of Christian are you? Amen? World class. Alam mo, pagka kumain ka ng pagkain at nasarapan ka, sabi mo, world class. Ha? No napangkatimay sa nga hotel, kat nakapimpintas kakabsat, pambihira, world class. Ha? Kahit expensive, that's what we should be. If you are a good child of God. So to be a good child of God, masapol nga rod nga agbyag te kadigiti sa utiya po. Amen? Okay. Next, Malakay 1:6. Malakay chapter 1 verse number 6. Malakay is the last book in the Old Testament before the book of Revelation. Okay, Malakay chapter 1 verse number 6. Ti anak alalaki dayawen na ni amana. Anak ano ti galad ti maysa nga nasayaat nga anak. Ayon. Okay? Kadigitay padak nga anak, nasayaat tayo man lang nga anak, di balbalay tayo? Di ba? Uno si kadeti anak do ko sarasarita dagagat kwa, hamukit kita ni nanang mo. Hamu ipangpangag, di ba? Di na minsan nga aldaw kat ada kinorek ko kini Kirk. Gaputa adati lumabas isuna nga kasta, da inaramid na nga na usto. Kat kunak, Kirk, next time, dapat kastoy-kastoy kat linabsan naklat na kakabsat, kat kasarsaritak. Ti Apo kakabsat, kinuldig nakkat ko na ti Apo. You correct that right away. Right away. Now, how do you correct your child pag ganon? Kadagay nga naganak. No kasarsaritam kat, way! Kung kuna nag-cellphone. How do you correct that? How do you correct that? Di nga kakabsat? Anak ko, pakinaw mo to laman labasit, kastoy-kastoy, kadakwa, kat limabas latang kakabsat, nga awan sungsungbat na, kalawan nang nangag na. How do you correct that? Do you correct that or no? Now, how do you do it? You should. We should correct that. Because no panuynuyan tayo kakabsat, isudan dumutlat kakaasi. They will not be good children. So you have to correct that. So inigamak di ima nakakabsat, come here. Hangko ginuyod, inigamak lang. Come here. Next time, when I talk to you, you stop. By the way, when you talk to your children, kat ada kahit mo ako korekon kabsat, you must be firm. Ang anak ko, next time, kuakot, ako itanak to, you must be firm. Lalo no babasit. Babasit. Ngam to, digiti medyo bangbangutan ng kakabsat nga, kuakot sa ballet style na digito yan. Babatit kat firm. Next time, when I talk to you, you face me and look at the eye, listen, and respond. Yes? Ano sumungbat? You respond. Yes? Yes, Dad. Di sinubok ko ulit. Kirk, you, kastoy. Sinangon akong kakabsada. That's good. Because we need to teach our children to pay attention. That's a good child. Oh. Baka dada matamaan ng ubing dito ya. Kadi nga in-share ko kakabsada. Baka dada kasjekin ni Kirk. Yeah. Oh. Urihan day bagbagan ni nanang yung kung amu yun tis right nga estilo ti may isang anak. But in this passage of Malakay 1:6, ti anak alalaki dayawen na ni amana. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? Papa ko nam kanyak di nakmurauman. Tata ko nam kanyak di nakmut respetaran. Nana ko nam kanyak di nakmut ikaskaso. Tama lang, pag sinasabi ng magulang yun, tama lang. Totoo yun. Maybe some of you parents have already said that to your children. Mama ko nam kanyak di nakmut ikaskaso anak ko. Kakumita sa bali nga mama. Alam mo, inayon di jaya nga kabsat, okay?
If I be a father, where is mine honor? If I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts. So a good son of God will honor the Lord. Padayawan tayo tiyapo kakabsat. Now, there are many ways nga daytoy honor ket maipakita tayo kini Apo Dios iti panagbiag tayo. There are many ways. We can honor God by our time. We can honor God by our word nga first. Nalipatak JF. But letter I, we can honor God by our interest. O finances. Letter F, we honor God by our finances. Do not just remember God when you needed His help. Remember Him when He has blessed you. Santay lang kumang malagip ti Apo, idi agkasapulan tayo, no di kat malagip tayo pa iti Apo, idi na blessan na tayo. Okay? And then, honor God with your interest. Di kiti pag-interesam, iraman mo ti Apo. Sa mo nga ilaklaksid ni Apo, Diyos ka, di kiti uray pa'y habis tayo kakabsat nga makuna. Iso nga, I wanted to show an example to our young people and to all of those coming with me sa pagbabike. Habi ko yun eh. At exercise ko yun. But look, by the grace of God, anong nagagawa namin dyan? Ako personally, 4 ang nagagawa ko sa aking pagbabike. It's my hobby. Ngem saan ko nga inlaksid ni Apo Diyos, ijay nga hobby. In fact, ininvitak pa ikat ti Apo, tapnon ti Apo ko ba ti makita kada ijay nga hobby nga agbabay ka. O, anat na-accomplish ko jay number 1. Makapagbisita kami kakabsat, haman nga isot main nga turturungom may nga adada sa dumang nga madagas mabisita, maikararag. Number 2, soul winning. DJ Mesa nga na soul win ko itang nga lawas kakabsat kat gapo di pinagbike ko. Oh. Number 3, discipleship. Babaan ti pa nakakita, di giti kakadwak nga agbabike, DJ mindset ko ti ministry matulad da kakabsat. So all of them now. Ni Brother Guy ni Kyle, napanda nagbike nga agama Wednesday night. Wednesday afternoon. Okay? At Thursday night prayer meeting mitlawag. Nag-soul winning da, napanda nag-house to house, nag-ibunong trucks. How did they learn that? They catch it by example. And then number 4, PSI. This morning, yung PSI ko, nung pumunta kami dyan sa Santa Catalina, nag-comment ang ating police station. At sabi nila, thank you so much, Pastor Proby. God bless you. So, aduda kakabsat, iti mga abang kadigijay, short Bible encouraging inspirational devotions. Invite God into your interest. Hanga dijay, bimkat dete, inlaksid mo ni Apo Diyos. No, invite God. Magnify God. Honor Him. Oh, letter R. Ano tayo letter R na? In your relationships, honor God in your relationships. Di panakilanglangan mo iti tao, panakilanglangan mo ti karubam, panakilanglangan mo kadagiti kabagyam. Bayam nga ti Apo, isuna iti mangtengel, mangiturong, mangbalanse, dagiti ngiwat tayo, dagiti panunot tayo, dagiti rikna tayo, iti intay panakilanglangan kadagiti tattao. Honor God with your lips. Honor God with your dealings. Kumusta ti relasyon tayo kadagiti kabagyan tayo kakabsat? Bayat mo lang testimonyo tayo, amen? Kumusta iti testimonyo tayo, iti trabaho, kadagiti gagayem tayo, makaaluko yung tayo lang kakabsat no agawis tayo iti church. Honor God in your relationships. Isu nga ito no, gawit ka no, da kabagyam nga medyo hananapintas tayong pagpakitam, rugyanam kakabsat nga supapakan ng tinasayat, sukatam, kunam Lord, madi, makigimgimo nga agbibiblia kat nakalalas ti ipagpakita ka, digiti kabagyat. Hello?
Masapol nga itataapo rugyana ko ti agaramid tinasayaat ka digiti kabagyak. Agpartikat manugon da padigwa mami ni Dan. Kampulidol na, amen. Ama nagpaypayso because as a Christian, no kumahan ka nga anak ti Apo, beam digitan kakabsat kasi isupay nga pakadagsanam. Pero hindi, as a child of God, ragsak tayo nga maipakita iti Apo, we can honor God. Di ba nakita yun? Dati word nga honor, ganun kalawak ito. O, letter S, in our schedules. In our schedules. O, kas may sa anak ti Apo, tandaanam dagiti schedule ti services iti gimong tayo. Kat kunam Lord, aramidag ti amin nga kabailak, tapnon ti kasta Apo, maipamaysak iti panagserbik ken kakadigiti nga gimong. Kuna digiti unbelievers ket apay kang kanayong kay ta kapilyayo. Inkay ti bigat ti Domingo, inkay pay ti Malam, inkay pay ti Lunes rabi, Merkules pay ti rabi, kada Biyernes awano na. Kanan nat oras yun, deta gimgimong yun. Amom no api nga maibagada kakabsat, sa balit tatangda. Amom no DJ may nga anak, kunanaking ka, Papa, ape nga ro DJ ket ne. Uri alas 6, alas 7 ti rabi ket di da mo tong ungtan. Siya ket 5:05 lang, 5:05, binaot na kaon. Gaputa alas 5 ti pagalagadam dito balay. DJ classmate ko ket alas 9 nga nagawid ket ne pinakpakanda pa. Siya ket no nagawid ak kanala daw no pangrabi kon apay kas jay anat isong bat mo. Sa balik klase ti ama nga daging kwa na anak ko. Sa bali deti amam. And that's what you need to understand. Kaya kung nadaging ka, apay da kayo, kang kanay da kapilya, kaya kapilya. Kung namti unag mo, sabaling kami ti amam eh. Eh ako yung tatay ko, napakabuti sa akin eh. Minahal niya ako, niligtas niya ako. Nagkararagak, dinggan na, kahon sa pulag kingkwana. Eh dapat lang nga pa, dayawak mo't isuna ka, dagiti schedule ah. Hantay palubos nga kanan na tayo ti kinabisi ti panagbiag. Uno ti kaado nga pagkakumikuman, panagsalukag, hantay palubos nga kanan na iti schedules tayo. I-prioritize tayo iti panaggimong kan panagserbi iti Apo. Amen? Waday dayo ti Apo, seek ye first the kingdom of God. It's not because of the blessing. Agpaiso nga no, yun unam ti Apo, bendisyonan na kangamsang nga, dijay ti number 1 na reason. It's because you want to honor God. Letter T, with your talent. Honor God with your talent. Amen? O, anong talent mo? Mangan? Maturog. You see? Ipausar mo ti Apo, deta nga talento. Deta nga skill nga daging ka. Let the Lord use that for His glory and honor. So, as a son of God, we need to honor Him. Di ba kakabsat? Are you a good son of God? Deta ti question itata nga bigat. So, ano DJ, nakita tayo how to honor God. F in your finances. I, R, S, and letter T. That is the areas, those are the areas and aspects nga dapat maipakita tayo ti panang padayaw tayo ti Apo. Now, lastly, in this point, if you are to be a good son of God, importante kakabsat, nga no daduma ti Apo, bauten na tayo. To be a good son, the Lord has to chasten us. Diba? Dati nga naganak, tapno digiti anak tayo, agbalinda nga natino, tukulan tayo, dayjayhan na nasaya at nga will, so that we can guide them. In Hebrews chapter 12, iso nga gagangay iti Apo kakabsat, iti agbaot. Hebrews chapter 12, verse number 6, the Bible says, For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Ti Apo palagipan na, bauten na, sapliten na, dagiti anak na. 7. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us.
Di ba? Digiti, sino kada kayo ti stricto ti tatang na kakabsat, itag na ima na. Kung nakin ni Kevin, api, di mamuglangoy Kevin. Ano na ni Kevin na? Kevs, Alexei, sana maglangoy ni ading mo? Ha? Uray si kamom, haan? Aman. Nagdidingos kam namin sang apay, agtartara igid, kakabsat ni Kevin. Gisam-isam. Abi, di maglangoy Kevin, kung nakatkaruba yung takali, di ba yan ta kabulalaan? Katkaruba dala, di kali. Aming ubing ta kabulalaan kakabsat na liing agsisid. Di ngamin? Yung ni Kevin alam mo. Apay, Kevin. Awang pastor, ata di ubing kami kat sarsarunong na kam tabaot ko na na. Okay. Kahit mo pingarti mo pa nagdigos ka kabsat no mapanabsiit mo ta kimot mo aya. Isungahan na suru-suru taglango kakabsat. But you know, makitam kakabsat, isudag kakabsat. Alatehan na pa nang i-compare ngam nagadumot ti ubing ditangam na tinudag kakabsat. At istrikto ti ama. Napintas ti istrikto nga ama kakabsat. No daduma daan na ka na maawatan di kin istrikto ti ama. Ngam generally speaking, iti uneg ti pagtaengan nasaya at iti ama nga na istrikto. At makita tayo biblical. Di ba kakabsat? Our fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. O, di ba? Amom no ide ubing ka kat mababaot ka kat 10 minute pa nagbiag mo itata danakam mong kakabsat ma-appreciate mo ni tatang mo. Ay, kunan ni dito dino 12 kay kakabsat dito aya. DJ kaaduda nga kakabsat no hanga na istrikto ni tatang na kakabsat. Kunana jak tagbalin siguro nga gastino na istrikto tatang ko kunana. You know? And shall we not much rather be in subjection unto the Father of the spirits? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure. But He, niso na nagbaot, for our profit. Amen. That we might be partakers of His holiness. Sa plitan na katiapo tapno maikat iti kina worldly kan kina carnal iti biag tayo. Iso nga the times nga ti apo palagipan na ka. Agtaraok jay manok ni San Pedro. Kat ijay ka nga matauhan kat kunam Lord, sorry. Haman nga minan nga sikat inyon unak apo. Tay man la bagbagi kon iti pinagpagusto akon apo. Dete man la tattaon iti pinagpadayawa kon apo. Kat di ka man latain ramramanan, inlaksid ka man apo. Sorry Lord. So di gito nga pa ng palagip ti apo kakabsat, it makes us better children of God. Amen? So nga no, adaman time nga mabaot tayo kakabsat, marik natay ti panaplit ti apo, hankay nga agkapkapoy. Be strong and be happy. Kat kunam Lord, thank you. Kadati nga pamalagip mo kanyak. You should be thankful to the Lord. So that is the first thing today, and ituloy tayo no next time. Teach me how to be your good son. We have been called children of God. We have been charged to be a good child of God, and we are chastened to become good children of the Lord. And all of God's people say? Amen. Oh, so kaya chumot lang, tiagbalin nga nasayat nga anak tiyapo kakabsat? Amen? Alada magamanta kaabay mo ita. Kayat mo ti agbalin nga nasayaat nga anak ti Apo. Oh. A good son is a world-class Christian. Sabihin nga natin lahat yan. A good son is a world-class Christian. Pang world-class na buhay yan. Okay? Katsapay kumata, amin tayo nga kamang iti HBBC, agbiag tayo nga kas nasayat nga anak ti Apo, kadagiti tao ti pakadamagan kada tayo kakabsat, kat makabendisyon, kan pakaidaydayawan iti Apo. Amen?